Vuin March ni som pariat sang ni som ni panga thole ni chibai le vek ule buat sei tu MS collection Raltlan dor nei phal lo Fargon champhai district a tlomngai pol sang shrai tu te ni som panga thlathum sang ni som ni panga a thu khom chuan Fargon khu chunga Raltlan te dor nei an khapa Fargon VC kai shrai nuaya pol sang ro rel in khom Fargon khu chunga Raltlan dor nei mek te chu me ni som thum pakhat sang ni som ni pangaral ma nge ya an bungrua te tiral vek turin thu chuan siama Fargon khu chunga Raltlan dor le bungrua te hi mi pui ten khar chon le khul sak phal anilawa an mani na tiral dan an ngei to ang Raltlan lut le chuak tu reng in mani thuwa lut le chuak lovin Village Level Committee on Myanmar Refugees VLCMR a in report sel turani antibok Nimin zingdar thum vel khan Aizol Treasury Bazar kangin dor engemaza chu akang ralvek Aizol PSOC Inspector Pulanun Moye chuan kang mai chwa chan hi hriat ani lauti DD News palai shilin dor ngak tu pakhatin dar thum le minute somni pakwa vela kang mu thu le SP a MAP duty a shil thu asoya MAP duty chuan Fire and Emergency Service lamsha tirin annin an chel mitta ti asoi kang mai chwana hmuna hian dorza somni ommin dor somruk vela kang chiani in DD News palai chuan thu adonga Bazar Sir Building a Pomra Office chu kang chevekin Zoro Building e ro ahima INPR Office mun chen khat po kang mai hian akang kai manani AMC Mayor le DY Mayor po amuna hian kal ngalin tuikwa South AMC Multi Complex a Bazar hi son thla kan tumni in thu kan palai chuan thu adong amai ro chu Treasury Bazar Association Secretary Pusilal rin oma chuan antana in son arem chan lo thu asoi thungani Lungleya kumsang ni somni panga Republic Day man dan clear let na Nimin Khan Lunglei District Republic Day Celebration Committee chu an chairman District Bursa Pinaf Nit Man Havin Lunglei DC Conference Hall a an chu khoma kumsang ni somni panga Republic Day man dan an clear let Chairman Pinaf Nit Man chuan Lungleya tluang takle hlotling taka Republic Day man zo ani chu lom omati thu soin Committee na ruam man na te atak changa hlen chwa ani chu mo phurna sang nei tu te impact na le chan ho na wang ani ati a Republic Day hlotlin na sum le tha tho tu sarkar department sang le institution sang te Lunglei Municipal Council LMC Sipai Sikul nau pang le zirtir tu Local Council MJA Akasvani Cable TV tlomngai pol sang kaushan Sport discipline sang le mipui te chunga lom thu asoyani he huna hian department sang le zirna in IO te sipai lamte pol sang le kaushan IO te antela additional deputy commissioner pi ro chuang kimi khenglo chuan Republic Day sang ni somni pangalom na ta na office sang atanga sum tho khom dan le man chwa dan report a pe a member kal khom ten Republic Day pat sei dan a tha le zong changtla kan ti te malam huna fil file le hlotling zoka ramni poimo man ani zel theina na rotna sang te an soi hawani Silal Raltlan MIS Deputy Director MSPMC in mipui te shatir na thuchwa siam MSPMC chuan an hmalak na tur sarkarin atuk sak le adin chan te anwaya tarlan ang hian mipui ten an lo mel shat zok na turin thuchwa asiam Mizoram State Project Monitoring Committee hian member atan mimal thiam na le ton shat nei chatak te aneya chungmi te chu mimal le political party le NGO ti IO mi engmozat ming Marine sarkarin na da te an ni a Mizoram State Project Monitoring Committee MSPMC hian kalphung mumal takaneya malak na turpo member te chuan an rahman ho china tin project zirchian to anei te po amuna en tur anei chu team siamin atlo china project klo turte tarlangin visit program te siamin project khoitu le department and call tu te ama atangin mumal takin ziakin ashatir lok china ni he team mi ba ki NGO emo pol hoimo mimale moten andu lai piang lova chuk tura kal hi MSPMC kalphung anilawa atingai lo bokani tunhaya Mizoram State Project Monitoring Committee in atir ni silo MSPMC mingchala project ND ka insoyin contractor te chen ina kala vopa devin a enkultu department te nena thilngiat neya kal anom ti sha tani a MSPMC chuan hei hi adu lovin poi atile a chu wangin hetianga Mizoram State Project Monitoring Committee mingchala diklo taka lo che te hi
project enkol tu department tele contractor te po in lodong song lo turin MSPMC chuana cha hetiang thil hi thleng to lo se adu tak zetani Home Minister Puke Sabdangan Tuntin Huna Mizoram A Raltlan Singli Sang Khazathum Somnga Panga Velan Omeka Raltlan te biometric data la turin Ministry of Home Affairs MHA ne indoor mekani thu asoi Home Minister Puke Sabdangan Mizoram A Raltlan omchin chhiana tur portal chu Ministry of Home Affairs ala in peilawa wangin chin chhiana bultan ala nilauti asoya he thu hi voina assembly thut khoma zona le chana huna soin Puke Sabdanga chuan Sarkar lai puin biometric ti na turata na portal an pek chu state sarkar in thak danglam turin rotna athlena ti a an rotna chu tundin huna chan ala nilawa wangin chin chhiana bultan ala nilawa ti a state sarkar chuan tran huna nei ti so in sarkar lai puya Ministry of Home Affairs nen indoor mekani ti asoibok Home Minister chuan Mizoram Ma Raltlan omzat an chiar nun bera Myanmar atanga Raltlan singthum sangthum zanga panga Manipur atangin sang ni zaruk somthum pathum le Bangladesh atangin sang ni zanni som pasari anwa in Raltlan singli sang khat zathum somnga panga vel Mizorama an omme kati a omzat tak soidi khlap a harti sogin ramri chu venima se mun chen khata ul sam taka lu theina uma wangin Raltlan za chu danglam theina sa hle ani ati a Mizoram A Raltlan tele sumdong tenen lut anin pola wangin anza che shat a har sa thu asoi Minister chuan sarkar lai pui tang Raltlan te tanpui na tur a rokin andong ati a tanpui na chu district tina DC te kaltlangin manchhin ani thu soin sarkar lai pui Raltlan te ta na bu faya pek te chu adong tur ten andong kim to a achiat thu house a shilbok Puke Sabdanga chuan sarkar lai pui na ba ka hian Mizoram sarkar chuan ama pualin Raltlan te chomdol na tur chu district tina DC te le SP te kaltlangin a pek chin thu asoya Raltlan zinga inle lo chana khongai thlak tak tak anom ralin harsan siam tam tak anom chu Mizoram sarkar chuan a shiati soin film khur takin enkol dan turangai to mekani ati a high level committee on indigenous displaced people din ni in voi ni an thu khom to a hemin hnuai hian district ranga Raltlan te harsan azir chiang tu tur committee peng siam ani ti asoibok Aizol Mayor Pularin Enga Sailo chuan Aizol Treasury Bazar chu mipui himzok nan le Mizoram mun poimo Assembly House omna bul naya nia wangin mun himzok a son ani don ti asoi Nimina Aizol Treasury Bazar kang atlona he thu hi soin Pularin Enga Sailo chuan Aizol Treasury Bazar a chuan chiat na sang alo thleng to china ti a abula chengte tan tun din huna a him tok lawa wangin helaya bazar in sonatur tuikwal venga AMC complex arwa manani ati a Aizol Treasury Bazar chu a himzok nan tundin huna mipuita na tlopo thailo turin rap man na ansiam ti asoi Aizol Police OC Pulal nun moye chuan kang mai chuak chu tukin dar thum vela thlengani ati a forensic havin evidence anla ka changin akan chan ansha thebe se ti soin malak me kani ti asoi hetila hian Aizol Treasury Bazar Association President Pu HL Ching Pu chuan AMC in an omna mun son an tumna e muzo an ring lawati a an chut mun treasury me chu son lo turin sarkar an ngen don ti soin an ei zone in ngana ber ania wangin sarkar in ngai sakse an du thu soibok Aizol Treasury Bazar kanga hian thila kang chenwala building chung bera pamra office asam tai bungrwa le thilpui mo kangin abula INPR office dar thlangpo ake na sale ani New Zealand Prime Minister Christopher Luxon chu India aninga cham turin ni zan khan New Delhi athleng New Zealand Prime Minister hi Union Minister Professor SP Singh Bangel chuan lomhuakin arwal hian New Zealand Minister Chen Khat Sumdong Polian chanchin bumi tele sarkar mi puimo ten anron zuya nimin chonu khan Prime Minister Narendra Modi nen New Delhi a rampani ten kung kaina thajel dan tur soidunin Vo in tlai hian Rashtrapati Bhavana President Draupadi Murmu akom don bokani BJP Mizoram President in Amit Shah malak na lom ati Nimin chonu dar ni le chan ve khan BJP Mizoram President Puwan Lalmua ka chuan an office Upper Republic ka chanchin thar la khom tu te komin tuikuk wanga boina are chungchanga le ART son chuan ni theina ta na mala tu Union Home Minister Amit Shah laka Mizoram mi puiten lom thu soi kan ba ani ati a Puwan Lalmua ka chuan Prime Minister Modi ka ishwai sarkarin Mizo mi puite mamo na shethiam taka
Assam Rifle ram lua mipui hne na hlan le ta ni ta hi India mar chak ma son na ma shwai ani Assam Rifle in kumsang khazaria somkwa changa alo lua to Mizoram mipui ta na hlan na huna Union Home Minister pu Amit Shah in minron man puile Mizoram mipui telon puina chi bai bukin minhlan hi BJP Mizoram Pradesh chuan lom kan ti hle a India ram bung khat kan ni angin Mizoram hi India ram ta na mun pui mo takani thu asoya Mizoram khopui aizol chu mipui te tan mun ol tlem to tak ani na she thiama Mizo mipui te be sena ti hlotlen saka Assam Rifle mun mipui ta na min hlan le chu Prime Minister Modi adu ta na ni thu Union Home Minister hiana soiboka chu chuan Mizoram mipui te min du sak zia le min za zia antilang chiang hle ani BJP Mizoram chuan ram in hlan le tak hi Mizoram khopui tinwam zwal tu ni nge tura man jangkai ani theinan state sarkar kan be seya kan ram tan atrula pia nga thopui kanin peireng ani ti media kal tlangin kan soyani Home Minister in Mizoram tan mason na thona tur vai bel che sanga zariat somli pani lai pe kan ni tur thu asoi kha alom kan ti in Prime Minister Modi kai shwai sarkarin Mizoram mipui mathlir thui takmin ne saka wangin lom thu kan soyani Marchak state min ngai poi mo wanga voi somsari pariat lai min tlo to tu Prime Minister Modi kan nei hi Marchaka cheng mipui te tan chin chha tla kani in Prime Minister kan nei to tia hetiang zat zata North East state tlo anla omlawa hei mai ba ka Prime Minister Modi hian minister te atam theyang ber North East tlo tura shilin Delhi kalfo ngai lo turin North East mi te an kot kaya nge an harsan te han ngai thak sak fo ro u atichin Central Minister ten voi zasari lai mar chakan tlo to hian ataka masona thlendu tu ani zia atarlang chiang hle ani BJP Mizoram le Governor ngen angin Home Minister pu Amit Shah hi program omsa ti dang lamin zanaria ka State BJP President kai shwaina in BJP MLA pani pu beichwa pu ramo MADC le CADC CEM le party shwai tu ten Raj Bhavana kan mu a kan airport nei chhun che chata chul thu thlenin Chief Minister pulal do oman na thuro na lo pek to angin airport mason nan AAI in achul anga che chatna thok turangin na zia ka thlen ani a ADC Pathum 125 Constitution Amendment Bill 2019 na ataka aman thuai ani theinan zia kin ngen na an thlena MADC tana special package pethwai turle CADC mason na atana 16 FC chairman ne na thlen to ti hlotlin ani ngei theinana mala turin Union Home Minister ne na thelwani a Longklai district chu masona te function shanga din hun sang lo tak an lania wangin aspirational district tura malak pui turin thlen ani bok tin pu Amit Shah chuan state president chu April thatira MLA pani MADC CADC CAM tenen Delhi income hauna nei turin ra manamin siam sak ngalani kan sha the wangin bru Raltlan chungchanga kan har sana po kha pu Amit Shah Union Home Minister in 2019 a min chin fel saka Central Sarkar hian Mizoram hi min ngai twa hle ani BJP Mizoram shrai tu te nena income na pu Amit Shah chuan Mizoram chu Myanmar le Bangladesh tenen international border KM zasari somni pani lai nei mun pui mota kan ni thu asoya kan thenom ram te din huna zirin insum don ton na le India ram pum pui security ta na ma kan lak ve zela ngai thu le Mizoram chalai te drugs le rihlo laka chan himan ni theina atan malak angai thu asoite chu Mizoram tan apui mo hle ani kanram Mizoram kho pui pui mo ta ka tanga Assam Rifle in son chwana tur ti fel anita hi Mizomi pui ta ni chin chha tlak kan tu chwan thlenga kan sha jeng to turani a Assam Rifle in son chwa theina ta na sangkhazakwa somria pasari tanga Mizoram sarkar na lo chel to tu tele chel mek tu te chunga le Assam Rifle te chunga BJP Mizoram chuan thinlung takin lom thu kan soi bokani atibok ZPM in lom thu soina thu chwa an siam ZPM chuan thu chwa siam in Union Home Minister Amit Shah le Mizoram Chief Minister Pulal du Omasha puina nwaya Assam Rifles ram lwa le mepte Mizoram kota hlan chhon anita chu lom kan ti hle a hemi chungcha nga hian thu dik tok lo thedar an chu poi kan ti hle ani ni som panga march sang ni somni panga khan Union Home Minister le Chief Minister Pulal du Omasha puina nwaya Assam Rifles IO Brigadier Giris Upadhyay chuan Mizoram Sarkar IO Puvanlal Dina Pachuaw Commissioner and Secretary GAD Government of Mizoram Kota Assam Rifles ram mepte alan chonga Mizoram A thil thleng chin chha tlak takni in kan sia ani he hun chin chha tlak tak ti hlotling tur hian ni somni pathum October sang ni somni pali khan GAD and call to Chief Minister Pulal du Omale Assam Rifles how to te chuan
Delhi in hmu khomna nein Memorandum of Agreement MOA an siam ta a Mizoram Sarkar ai o in pu vanlal din afan ai Commissioner and Secretary GAD le Lieutenant General Vikash Lakhera Director General Assam Rifles 10 signature an pe a Shatpui tu tan Colonel Navjot Singh Resident Director Assam Rifles le Pularin Omakhyang te Under Secretary Government of Mizoram te baka hetilaya Mizoram A MLA Omrim Chang Pulalfam Kima DY Speaker Pu Lalman Puyaponte Advisor to CM Pu JJ Lalpek Lua MLA Dr. Lorraine Lalpek Liana Chinza MLA Dr. K Beichwa MLA Pu Rasid Mohan Chakma MLA le Pi Prova Chakma MLA 10 Anshat Pui Bokani MOA hi 1st April 2025 pamandran turani a Union Home Minister Amit Shah tinen Rahman thui tak siamani nuwa Chief Minister Pulal do Oma Puin Mizoram alopan le ta ani Chief Minister Pulal do Oma Kaishwa GAD Government of Mizoram le Assam Rifles 10 Memorandum of Agreement a effective date ansiam 1st April 2025 mangeya Union Home Minister Amit Shah ngegin Assam Rifles ram in hlanhun aron ti hlotling le ta zel hian ZPM Sarkar rin tlak zia po atilang chiang hle ani Assam Rifles ram lo son chuak tur hian kumsom thum pariat zet malakna alo om to a tuna hlotlin le masona kan chan mek hi party sang Sarkar tomte malakna le NGO kaushan le Mizoram mi puiten in lungral taka ke kan pen haunara ani ti ZPM thalai headquarters chuana sia a tuna hlotlin kan chan chau mek hi Zoram mi puite hlotlin na kan ngai ani heti rol hian tun hnaya MNF party workers 10 Assam Rifles ram in hlan chon chungchanga mi pui kaushan NGO party Sarkar mek tile Sarkar to te malak na soi bovin an mani party bill malak na kalzel hotlin ani in media platform sangshanga an thedar meka MNF te hi anin fakdu luata kho eng an muzo to lo ni in ZPM thalai headquarters chuan angaya nikum October sang ni somni palia MNF MLA 10 Pulal do Oma Kaishwai na a GAD le Assam Rifles 10 MOA an sign ani ti an shat puin huwa po MNF party workers 10 thudik tok lo an lavor dar do zel hian MNF party ati ming chele a ZPM chalai chuan angai ani Zo Inspiration Foundation Nimin March ni sompasri sang ni somni panga khan pul Alexa Puala thilpek lo lu bel cheng sing khatchu anupui Pigresi VL pachuang ne na kanwalana March ni somparuk sang ni somni panga akan chairman le founder 10 ataksa chaulaya ama kher thilpek anwalan hi kan thiam lo hulhwalani annu po ngaidam dilin kan va beto a mi puite thlengin in mi ngaidam kan nge ne kan thiam lawani tin a video po da bo delete ani to a mun shanga swan kwalte pon khongai takamin da bo sakturin kan nge na cheu pu election tor hi an hle a pathiana engkim anin ngat ani ri bermai kan rem chan ang angin itrong jai puizel ang ukhai Raltlan chunga Mizoram alung oi zo to lo March ni som pasari sang ni somni panga zo fa journal India ram Mizoram state ta dan lo angin Raltlan te en kol le da zalen ani a ral khate chang le achunga mi chen khachong theile dan bo chiaten democracy ram mi pui anti thin rima wangin ro rel na le kha thelo ni a vo in thlengin bo zui zel ani thu sha tani Mizoram Sarkar chuan Raltlan te wangin aram leilung fa te du angin atuam hlom theilo pia lama antik na chanvo chu hum hal saka du a Myanmar atanga Raltlan ten Mizoram dan za saklawa sa khwan le zirna dang an kalpui zel chuan har sana liana pian thei thu vo in assembly house ro relna an soi Mizoram Sarkar thoktulam chuan Raltlan kem tina omte chu chanpui zel an tuma mase sumdong mi le twal chung Raltlan ten Mizoram dan an som angai thu an soi bokani Raltlan ti po Mizoram dan har sana apun sel lo nan dan anga khwa khirna kalpui chu ngai twa chul thu Mizoram Sarkar ro relna thelu ani Home Minister in nunati buai Injin ni Khan Union Home Minister Amit Shah chuan Assam atlopa indar ka rei lo te chung aizola tloa aizola nun phunga ti buai hle aizol khapui dung tluana lir thei kal dan abuai pha a kongkam vela dorkai le thil zwar zongzong aizonna ati khaila kani tuna chuan tun ma zong a in sarkar lai pui atanga minister 10 Mizoram an tlongun ta a hei hi BJP sarkar lai pui abik takin Prime Minister Narendra Modi chuan Central Minister te chu mar chak state te tlo ol lo turin ati ani chutiang ani wang chuan Mizoram chu Central right to abik takin BJP right to te chuan an mu ngai lo Mizo te po an shat mangwak ngai lo ani wangin an ron tlo ol lo ta ani
Central Minister te chu Prime Minister laka tlak tlum nan po anin el thei ome Minister tam takte chu mipui shat manglavin Mizoram an kala mipui in shat manglavin an kir le a mipui nan boy pha lawani Home Minister Amit Shah pu in voi enge mosat Mizoram atlo to a tunchum ang chuan mipui lamin an boy pha lo ni in alang Soitak angin tunma pu in Central Minister abik takin Prime Minister le President of India in Mizoram an tlo chang chuan Engineer Home Minister tlo chum anga ven himna tina sat alo ni to thina mipui ta nun phung a khailak na sa thina tur renga mipui lama tanga ngaina omawangin phun ena an en lo ni na langa mase Mizoram ral muan sia ngai toi ro chuan an chung re lo te ngai to a mipui nun ati khailak le boy zia achangin ven himna lo boy pui dan chu alutuk dewan nilom ni ti chu ngai dan ani chin hetianga VIP 10 state an tlo hian an himna security tana state sarkar ti molen zia chu mipa ngai chuan an she thiam phai na langa engmo thil du om lo thleng pal ta hlo se state sarkar mo chu ana sa hle dona chu wang chuan state sarkar tan chuan enge ti mai ti lo om lo tura security lo pek chu amo phurna ani tunchuma Home Minister Amit Shah an aizola tlo po hi achungdar kare lo te mani se state sarkar mo phurna chu alang reng mai ani abik takin intelligence report lama changte in enge om lo beitum te an omem emo lungoi lo na lo lan tir tum an omem ti emo chu mipui vantlang shiat phak ani holawa chutianga threat perceptions te alo omani chuan Mizoram sarkar in ven himna lama ma alo lak dan chu a om hlia hliang chutiang te alo om ani thu hla lawa chuan Mizoram chu state ral mong berani a ha hi parshwai tu te poinan soile an chuan em ani dan kala thil ti emo state emo central sarkar emo laka lung oilo na thom sha tur po tun na ya om lawani tin chutianga VIP te be emo po ramboi fel nuwa chuan alo om ngai heklo mi puinun aral muang a engma tu tan ma hlo thon a om ngai lawani chutiang chu Mizoram ani lain engine ni angtaka mi puitam taknun ti boy le ezon na ti boya darka reilo te Home Minister aizola om chunga security lama chanlak dan kha chu alutuk dewam o ti thlir le ta tan adu om khomai VIP kal chuan mi puinuna ral muana ti boy zo kani chuwangin Mizoram chuan ral muana chungchanga din hundang lambi kaneya chutiang chuan lo explain ve tan po chamange state chin khata te chuan Prime Minister le Home Minister thlengin road show te anneya wantlang in khoma te po thu an soya Mizoram ral muana chu ai unique mundang om velo angani sia tun nuwa hetiang emema mipui ti buai lo thei dan zon ni to se adu om khop mai Mizo O editorial ole khati zong khatun chumatana kan puan thei te chu ni a milo clear sak china wangin kan loma ale peka po milo clear sak zel turin kan ngen bok che u ni